Danas sam imao izuzetnu čast da se sastanem sa ministrom u Vladi Republike Srbije, gospodinom Demom Berišom. Zajedno smo se podsjetili da je Subotica višenacionalna sredina u kojoj žive pripadnici više od 20 manjinskih nacionalnih zajednica, da se 4 sedišta nacionalnih saveta nalaze u našem gradu i to je nešto čega smo mi ponosni. Izuzetno sam imao zadovoljstvo i čast da čujem ono što je izuzetno bitno za Republiku Srbiju, a to jeste položaj nacionalnih zajednica u Republici Srbiji. To pitanje je, videli smo i čuli smo da je u Subotici izuzetno dobro regulisano. Srbija je država koja je najbolje regulisala u Evropi i možda i u svetu pitanje nacionalnih manjina, a do sada imamo 24 saveta nacionalnih zajednica, da ukupno to zaokruži grad Subotica kao jedan primer kako to mogu da žive manjine i većina zajedno u ovakvoj sredini.